Poštovane kolege, možemo da počnemo. Juče je svaka svečanost u slavu škola počinjala himnom Svetom Savi. Dozvolite mi da i mi danas naš seminar započnemo u duhu prosvete i u njenu slavu jednom poznatom pesmom Dositeja Obradovića. Ostani Srbije, ostani carice i daj čadom tvojim vidjet tvoje lice. Obrati srca ih i očesa nase i daj njima čuti slatke tvoje glase. Ostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije vozbudi. Ostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije vozbudi. I da nastavim u duhu Dositeja Obradovića, koji je još u jesen 1804. godine napisao pesmu na insurekciju Srbijanom, poznatiju kao Vostani Serbije, radeći celoga života na duhovnom oslobođenju celokupnog srpskog naroda. Dozvolite mi da pozdravim sve ovde prisutne predstavnike institucija i profesore iz cele Srbije koji nas prate uživo i online, a posebno naše goste iz Republike Srpske i Hrvatske. Prema našoj evidenciji, za 64. republički zimski seminar prijavljeno je preko 1400 nastavnika, 600 uživo i oko 800 online. Ovi podaci pokazuju da je zimski seminar živ i da Društvo za srpski jezik i književnost i dalje neguje stručnu saradnju između profesora i bivših studenata matičnih katedara i da ta saradnja, evo, već više od jednog veka traje. I ove godine trudili smo se da izbor tema i predavača bude takav da nastavnici dobiju korisne sadržaje. Osnovna tema našeg seminara je nastava jezika i književnosti između tradicionalnog i modernog pristupa. Svesni smo toga da je najteže naći meru između ova dva pristupa, jer nijedan sam po sebi nije dovoljan. Nadamo se da će svima vama, odakle god da nas pratite, predavanja biti korisna, a da će svako od vas nešto od onoga što za ova 3 dana bude čuo uspeti da primeni u svojoj učionici, odnosno da će naći sadržaj koji će mu biti inspirativan da makar u jednom segmentu unapredi svoju nastavu. I da se ponovo pozovem na Dositeja Obradovića. Jovan Skerlić, jedan od osnivača našeg društva, rekao je: sva etika Dositejeva počiva na onom snažnom optimizmu filozofije 18. veka, koja propoveda da bol i nesreće u svetu dolaze od zabluda i neracionalnog života, a da nauka i prosveta donose mir, zadovoljstvo i sreću ljudima. Trudili smo se da naš prosvetni rad ide baš tim koracima, te time i naša odgovornost još veća. I s obzirom na to da smo se posle 2 online godine, ako tako mogu da kažem, vratili održavanju seminara uživo,
osvrnućemo se na to šta smo uradili u ovom periodu. Saželi smo sve u jednu kratku, dinamičnu prezentaciju. Molim vas da je pogledate. Hvala. Sada ću zamoliti prodekana za naučni i stručni rad Filološkog fakulteta, profesora Nenada Tomovića, da nam se obrati.
Poštovane koleginice i kolege, dragi gosti, dragi prijatelji, dozvolite mi da vas na početku ovog velikog skupa pozdravim u ime dekanke Filološkog fakulteta, u ime dekanskog kolegijuma i u svoje ime. Želim da vam kažem da mi je izuzetno drago što ste tu i što mi je ukazana čast da otvorim ovako bitnu manifestaciju koja potiče još od 1960. godine, znači preko oko 6,5 decenija, što svedoči o njenom kvalitetu, tradiciji, važnosti i uspehu. Filološki fakultet je veoma srećan što može danas da vas ugosti, zato što ovo je vaša kuća, vaša intelektualna kuća odakle ste svi potekli i koja će uvek biti otvorena za vas, koja će uvek biti otvorena za svoje bivše studente i za sve one koje se bave našom strukom. Pošto nisam spremao govor, ja neću mnogo govoriti, već samo želim da vas pozdravim, da vam poželim mnogo uspeha, da se vidimo još mnogo puta na ovim manifestacijama gde ćete moći da razmenite znanja, da se družite, da saznate nešto novo, da vi naučite nekoga onome što vi radite i da tako doprinesete nauci, prosveti i obrazovanju. Hvala vam. Hvala kolegi Tomoviću, ja ću ga zamoliti samo da sačeka. Mi smo pripremili jednu zahvalnicu Filološkom fakultetu za ukazano poverenje svih ovih godina i to će vam uručiti kolega Slavko Petaković. Zamolila bih sada gospodina Milana Pašića, pomoćnika ministra prosvete, da nam se obrati. Izvolite. Poštovane koleginice i kolege, uvaženi organizatori zimskog seminara, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u Ministarstva prosvete, ministra Branka Ružića i svoje lično ime i da predavačima i učesnicima poželim srećan i uspešan rad. Takođe koristim priliku da vam i čestitam školsku slavu Svetog Savu i da vam se i ovim putem zahvalim na trudu, zalaganju i pažnji kojom pristupate u radu sa našim učenicima. Takođe, želeo bih istaknuti jednu informaciju, ili da kažem podatak koji smo juče imali priliku da vidimo na Svetosavskoj akademiji, kada je bila anketa za učenike i studente, koji su to nastavnici koji su ostali u najlepšoj uspomeni. Najveći broj njih je rekao da ste to vi, nastavnici srpskog jezika i književnosti, i budite ponosni na to što sve radite sa decom, a deca to prepoznaju kada jednog dana odrastu i postanu ili studenti ili možda kao vi jednog dana nastavnici. Organizatori zimskog susreta ili seminara Društva za srpski jezik i književnost Srbije i Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu zavređuju posebnu pažnju i zahvalnost zbog toga što tradiciju održavanja ovog seminara nisu prekinuli čak ni u okolnostima pandemije koja nam je protekle 2 godine mnogo toga uskratila. Organizatori i predavači koji su prihvatili da pripreme predavanja i radionice omogućili su da se u svim proteklim godinama sačuva ovo sabranje na koje su nastavnici srpskog jezika i književnosti navikli, da povezuje, ujedinjuje i podržava sve one kojima su srpski jezik, književnost, ljubav i odgovornost za ceo život. Naslov programa 64. zimskog seminara Nastava jezika i književnost između tradicionalnog i modernog pristupa upućuje na osnovna stremljenja programa ne samo aktuelnog zimskog seminara, već i svih ostalih u proteklim decenijama njegovog postojanja. Program zimskog seminara oduvek odlikuje višestruka aktuelnost, a u tom kontekstu sa različitih stanovišta pretežno funkcionalni pristup izučavanja srpskog jezika, srpske i svetske književnosti, kao javno predstavljanje aktuelnih pronalazaka i dostignuća u ovoj oblasti. Prirodna i nerazvojna povezanost teorije i prakse na kojoj se redovno zasnimaju programi zimskog seminara, među kojima je i aktuelni, pouzdano otvara puteve da se združe i međusobno podrupru teorijska misao i nastavna praksa izučavanju srpskog jezika i književne umetnosti.
Su takvog opredeljenja programi zimskog seminara, a to važi za stručno usavršavanje nastavnika uopšte, bogate i unapređuju nastavnu praksu, odnosno ostvaraju puteve za postizanje viših obrazovnih i vaspitnih dometa u našim školama na svim nivoima sistema obrazovanja i vaspitanja. Smatramo da je od posebne važnosti da se organizatori seminara za nastavnike dosledno opredeljuju u ostvarivanje programa što češće uključuju i nastavnike praktičare i postiču ih da jedno javno predstavljaju zajedno svoje iskustva iz nastavne prakse, jer to mnogima od njih rađa revnosne i posvećene istraživače, koji svestrano doprinose unapređivanju teorijske misli o nastavi i njene praktične realizacije. Aktualni program zimskog seminara sačinjen je upravo tako, da svestrano poveže i teoriju i praksu nastave radi unapređivanja nastave srpskog jezika i književnosti na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja. Dobri programi stručnog usavršavanja nastavnika zasnovani su tako da pre svega bude i podstiču istraživača u nastavniku, koji proilazi i primjenu pouzdanih načina rada u nastavi, nikada neće shvatiti samo kao izbor iz ponuđenog kruga poznatih i proverenih metodoloških metodičkih pristupa. Neophodno da programom ponuđenog seminara bude jasno pozvan svaki nastavnik da stvaralački učestvuje u pronalaženju nove metodologije koja će svojom funkcionalnošću prevazići i obogatiti već poznata metodološka i metodička dostignuća. Navedena očekivanja utemljena su na iskustvu prvenstveno profesora, a onda i nastavnika, da u svojoj nastavnoj praksi neprekidno suočavate sa mnoštvom izazova i pitanja koji zahtevaju odgovore i rešenja, odnosno za koje valja pružiti stručna obrazloženja i potkrepljenja, a zasnovane na primjerima iz sopstvene nastavne prakse. Programi stručnog usavršavanja nastavnika treba da obuče nastavnika da je on u svom neposrednom radu, a u svakom konkretnom slučaju na stvaralačkom početku. To znači da je prilikom obavljanja svog posla na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja nastavnik redovno pozvan da metodički pristupe sadržajima programa nastave i učenja integriše najbolja nastavna iskustva iz prošlosti i sadašnjosti, ali je posebno dragoceno da ih obogati sopstvenim nastavnim iskustvima i otkrićima, na šta je zimski seminar za nastavnike srpskog jezika i književnosti redovno upućivao, a kao što smo kao orijentaciju uočili i u njegovom aktuelnom programu. Razložno su očekivanja će zimski seminar za nastavnike srpskog jezika i književnosti svojim programom i dalje biti otvoren za nastavnike koji ističu kao predani istraživači svoje, kao i opšte metodološke i metodičke prakse, da će nastavnicima biti omogućeno da kao učesnici u kreiranju programa i njegove realizacije kontinuirano proveravaju i bogate svoje stručne i nastavne iskustva. U ovoj prilici posebno želimo da naglasimo da će Ministarstvo prosvete zajedno sa institucijama koje obavljaju stručne poslove iz njegove nadležnosti, imajući na umu izuzetan značaj maternjeg jezika i književnosti za celokupno obrazovanje i vaspitanje na svim nivoima sistema obrazovanja i vaspitanja, nastojati da u programima nastave i učenja za sve uzraste posebnu pažnju posveti u napređivanju nastave maternjeg jezika i književnosti, a struke i nauke u ovoj oblasti tražit će pomoć u pronalaženju pravih puteva se željeni napredak i ostvari. Želim putem da se zahvalim i Društvu za srpski jezik i književnost Srbije, profesorki Lompar i njenom timu, prvenstveno na izuzetnoj ličnoj saradnji, zajedničkim poduhvatima i aktivnostima koje smo realizovali u prethodnom periodu, a što smo imali priliku i da vidimo na ovom filmu koji je malo pre pušten. Zahvalnost na inicijativi, na želji, naravno i na znanju, da zajednički napredimo ovaj naš segment obrazovanja. Takođe, ovim putem pozivam i vas, nastavnike srpskog jezika i književnosti, da u narednom periodu pratite sajt Ministarstva prosvete, a verovatno će u februaru biti raspisan konkurs za realizaciju obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku za učenje srpskog jezika učenike koji su u inostranstvu. Cilj ove nastave je razvijanje svesti o sopstvenom i nacionalnom identitetu i kulturni identitet je učenje srpskog jezika i upoznavanje sa našom otadžbinom i njenim vrednostima. Takođe, za kraj, ostaje samo prilika da povežemo da se ova dobra tradicija zimskog seminara za nastavnike srpskog jezika i književnosti na opštu dobrobit da dalje nastavi i razvija i da još jednom svima poželimo srećan i uspešan rad. Hvala puno. Hvala gospodinu Pašiću. Ja ću sada zamoliti profesora Slavka Petakovića da uruči zahvalnicu Ministarstvu prosvete kao našem dugogodišnjem partneru za
različite aktivnosti Društva za srpski jezik, a posebno za poslednji seminar koji je organizovan na inicijativu Ministarstva. Hvala.